Hagaski baar joka jing tap kertang ki kertong ki banyak kon yak election MDC Hakasi Hills Autonomous District Council but Jainte Hills Autonomous District Council kaban salong haka arpoi teri urampang araja arpusan haka arpu prateri ukola lengkot araja arpusan arngut ki kertong ki badai na Ramrai Jerngam constituency jongka West Khasi Hills District kila lej ban tap kertang haka office returning officer uba V swear kini ki kertong ki kentop yo ba Kim Fasit ni Marbanyang naka National People's Party NPP baru ba Lorsai Kharbani pat kumu kertong simen. Habakran sikilat pathai kubor ba Kim Fasit ni uloong hadien baka constituency kalayo ya artali ki Community and Rural Development CNRD block ki pat ba kila penpau ba kidang kwa ba undang beteng ya kejing syakri bat ban pendapru ya kejing ang not ki pat ba. Jingkwa jong pat ba bala ya penduk pos bola sang ba ngade ban yai ban kini kam squad kabar tolong ba hadirin ba kijing wara iki atli ki blog bangila join ya sek NPP kamre bangi supet na kanono kaseng hindai ka sudai ba ikwa bon wara hok ya ta kijing na kam jong ba nila sacrifice sila de namata kadong katha gitu ni hindai pat ka result kolong tu hindai mata pat kolong ba hadirin bangi aya isrum saneng kat bangila agin support sila adap ni ibu pat ba usah ada ben ha bat dan kita jing angnut kum bangi angnut mengi kanan bisa kita kam bangi mu maka pos dia betul udlong ini bat kene nak dikada wala da kadi kam MDC ka ber makna ndai kajing i junga kalong ba habang idan hak sarkar idan kita kalat kelinti tadangi poi sek kalong bat ai kajing rap ikoi ba bat bon ra ta kajing mo jing bakha jong pai ba menta kala phe bak la kam long su kumbenen haka MLA election a jara pulai mentau pai bau la su tho ya kajing dan kam jong constituency kajing ya jong constituency kajing thrang jong constituency bat habang aya keleng ki pai thmat bat ki ong usanga ba pihak banya kemure orang ba kan kam tang bangila berwan ra ya kajing kala ade ka por bangin kendit benreu hakne ka por bat la dangim kendit benreu menta sai perkhat hi mapi kan long ditang itahe ko apun ai ba kam ko abon keren jong than bakan kata ayo nur ini Uba Lorsai Kharbani pat uloong bon simkhia halor upur usam bat ulakular bandon ru kajing ya trailang bat UMLA ke constituency URG moment. Hoi Michelle adon wei rangba na poram rai ba ilong ikatong jung le handai ki ni nong ilam jongi ki des jongi kim yomon ni ba ngata kila mi bujlino damanga hachika jong itai rangba iba bi anu sei timanta ngalong katong officially jong UMLA jong rai jengam ti ngalabu akmat deh mata ya ka jing thu junga datang poi ka thong ba akwa ban benek tusa ya khando siap khamtam ya ka jika jungi ma de ka jika balong border area ni haban ya trei bah ni pej bah makibun taki jika jungi kelwan phai beng sha asam dan kepala don beng shumek sha asam bas megler adon lawan ina keleng junga ban meli ni kwa ban trei kat ban meli khnang ba ngin yo ka jing toy ka karam rai jungam ro koi bat ka jing thu junga mata kalong ba akwa ban trei harkat kemeli nang banwara sibun kijing penroi par ha kani konsi ramrai kujungi namar mankane pemeli la job na independent dina kaleng kujungaru kwa bani khuni kani action na kajuhi ka group jung meli ma beli ni job na independent ki pajba ki i yangi kila jid yo meli jungi na group independent ngaru menta ngakwa ban kemria ekonomi kumba we meli la job na independent ngaru ngakwa bani khun na independent hi kenang balada ni job kasuk ini bentri kam ma bali i don po independent umla ban te ini ma bali ini independent dia keling juga tang kini jung temu di na keling jung meliru ula ong yang nang pos ke por ba ngi ko ba kun bait na group independent hi na bangi la ban ora jung kala ko ong bali na pos ke por wa ban ye trade dekat be meli ban ora ya karoi kepar di lor kita ki boda issue ko wa ro ban trade lang ban meli nama ndala job kum MDC automatically ngaru kum MDC ngala melong member jung boda tinggal ban syakri ngala ban ya sendan bade meli nak pos por don ka jing kremen ka bas kem ha nama PTV ba magani yo ya ga bots kamandit khna hajar santinyo ban ngai kem ba mentali ngila ban yo double digata nama PTV ba ga donlan area magani yo ni hajar te mata ka jing kremen junga donlan area ngiduna magana ru hajar hajrong tiga khasi area mata kum ka ramrai jungam lokum ka ramrai mata malangsu mata ka rimliang ngila kiu man ki chaka mata tiga jung kremen bas kem nak ling junga jing yakun ban no handai nga kemen kem ba lese mangala don lumpa ha ulan jing job lese di kiwi pulkal party bat lese kiwan kiba wan ba
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya